ba dispersing rani bode nongwad RTI hapo kejela ulapan pau ba kejela megalia kan sedap sanpos nam jong kejingyo ya kejela ka bapura henrei ka sorkar kampat sembladan ya ka service rule jong kinong trei hakitrat sorkar ba per bat kani kade ka daw ba ka chingsa kut ban kentiu kandan ya kinong trei sorkar ya kani ba dispersing ulapan pau habai kren bat kilap thai kubor halo ka jinglap ka jongu na ka jingpan RTI halo ka jinglai kikam hapo ka tnat Directorate of Horticulture and Weaving kabolong hadu aspa artli kani ka report ka mga yo amtang ti karkom kani ka report kapau ba prapu persen na kani ka puas ka balai kamut ka total puas ka balai ni kalong aspa artli ti kana ka na kani ka pau ba prapu persen ka puas ka dei na ka daw ba sakut promotion kani ka jing kani dui dak jinggeli yang ay phi kalong ba ka daw ayu ba ka office ka penlong kumni ban sakut ka promotion ti karkom kani ki report ka pau ba baro department po mi khalia imat kambiang ka service bus ka service roor habombiang ka service roor kami ka okom nang tu pada bomdon kita ka graduation list ya ni jinggeli ka long ba po mi khaliang i manik department ngai ba ka graduation list ka kambiang habombiang ka graduation list ka pelong ya kini ki officer teng tang banyo promotion ka bela kias ta ri tak jinggeli ngai ba pun department kuma page ngai ba way officer bat alai tali ki post kijinggeli balai bat namar ba sakut promotion balai sakut maka don kijinggeli kias pi kata kade ka bomla medun bakat ka komen ome khlia mentasan post name tangia ka service ruor kam patla ban penbiang ka penjenjar ki nong trei ba jenjar nong trei promotion ro teng hap ya IPSI bahe bahan ba kam jerong kena banyo promotion tika mi kijinggeli kias kane ka pelong yak sakut siaki pos ban sakut kumne kumalong sekretariat sakut hangnero do aspa teli sakut dikata kade ke bomla bendur ke wara ke jenjar ya ki beri ba khlem kam khamjam pelong yang abangan wat ki RTI keleng-keleng te mentang awat ki RTI berkawi ke state Meghalaya berkawi ki department te mentang nang yo ke report tang na pok office jong director agriculture po weaving textile department of textile dekat kom kani report ngalap ba kator star string hang tei poka department kadon kinong trei kidon tang prapasan ngut te ka bomla ban bedur pada ka vakansi hang tei kadon hadu aspa arpos ka balat ka pos apo kani department te kani kat kom kani ka jinglat ka pos ka pau ba ka pos direktor umdon hang tei po ka department umdon ka vakan ka total pos jong po namta ketika department direktor dui tangwei ka pos ro kalat wei te joint director ka puas ka don lightly vakansi artli junior engineer ka puas ka don artli vakansi ro ka don artli statistic officer ka puas ka don iwei vakansi ro iwei information officer ka puas ka don iwei vakansi ro don iwei nanta assistant auditor ka puas ka don iwei nanta ka vakansi ro ka don iwei public assistant com translator ka puas ka don artli vakansi iwei LDA ka puas kadon khatwei teli vakansi kadon santeli stenographer ka puas don iwei vakansi iwei te bhabde ba ka district office pada ka namtau district secretary officer ka puas kadon frateli vakansi hadu sauteli instructor ka puas kadon sauteli vakansi ro sauteli hi agriculture research assistant ka puas kadon iwei vakansi ro iwei extension officer kani ketiga min pos namtang nongrep extension officer kapur kadon khat santeli vakansi khat santeli agriculture instructor kapur kadon arfrateli ka vakansi kadon hadu shpau farm supervisor kapur kadon life nurteli vakansi hadu khat santeli agriculture demonstrator kapur kadon aspa ar ka vakansi kadon life hoteli UDA kapur kadon khat sauteli vakansi kadon santeli ka namta ka LDA ka pos na arflaiteli vakansi kadon arteli mechanic ka pos kadon arteli vakansi wei grade 4 total pos kadon chispa safulai vakansi kalong khat nriu teli TVD bakani ka district handloom office pada district handloom officer ka pos kadon nriu teli vakansi lai teli nata handloom research officer ka pos kadon iwei vakansi ro iwei hi weaving inspector ka pos kadon arfranteli vakansi kadon frateli weaving instructor ka pos kadon shipoteli vakansi khandaiteli weaving demonstrator ka pos kadon shispa arfwei vakansi live ho khandai ngut technical assistant ka pos arteli
vakansi UA. Weaving assistant kapus kadon lightly vakansi long arteli. Seal assistant kapus kadon lightly vakansi UA. Storekeeper kapus don UA vakansi UA. UDA kapus kadon chipoteli vakansi UA. LDA kapus kadon kalaiteli vakansi arteli. Grade 4 kapus kadon chispa R4R vakansi kalong khanriu teli. Baki ngi ki kpangi trish tom tang banyo le skur ki khon ka jingli kalong hadien bangi lapas ti sanong in le. Taru jingli e sanong in le ki khon ki ba lapas na ka jingpule. Ti ka ta ka polong yanga ban tik yanga kalong ba ladaki khna ka bangi kpangi trish tom man pas skur ki khon. Andala pas don kam na jam. Don kam don jam. Tiga ta ka de ka ba kemora ka jingdo jing kermen ya kena ka balai pulen babun teng lapas BA lawan pak skur sistem sesor da lapas hablai bang sesnong malam don kam don jam ta de ka ba ketik ka bat ka bawara udak jingkeli ka ba ya kimi pa pa skuri khon senon le kalawe jung khon kiti senon le tikata de ka ba pelong yang ba nuat ya keti ai khnang ba ki khna ki lapas ki nyoi ke ni ka puas ka like tu pakade kamram ji pade jong ki ba la ne ki tu ba pule ki li tik la ne ke li kren yo MLA ba lak no la de ben pelat ki ni ka puas ka sakut ta de kamram jong ngi ki mi pa bang la don jong nu mi khmat mde ki man ngi ji ju utang ba suli stong assembly habai di bakani ni ketika pi menta pi ong fai al kai borok ko wi setiap tokan sukut nang kata jing fai RTI ba pio import ni pidan so ko ti pinya pada I kata pada kalong ba ngidon kam pada ban page namanya kalau men kana ni ka RTI report ka report ka pa ba komen filiam tasan posnem kam pat don ka service book na ka service rule ba biang nam ta kinong tre habam don ka service book ka ba biang na kalyang ngidong fai RTI don le kum no Magam don ka sebezur kar kumbal pasapo assembly hapsain do gubernur ngalai kata kemun ala kai banti action yek tu officer ke bam report ye ka puas ke badon chadi SC la ne MPSC radian bal ayo ai gini ke ebro khote lamno no langlang jonga ngan page ke service book mak service book la next service ruar ngai bakala sudep amendment na komen bekelia dengan sek yek tu kendon ke badon tu hadian bang ade page yek tu kendon ke badon tu langai bagi officer la ne ki badai ke appointment RT gimin appointment authority lada kim report ya kapus ke balai sepo MPSC na DSC ni tidak kim report dengan packing sebelum buat ke kamera jonga aktivis ngadi menle la banyak ada PL on behalf of the kibiri ke khlem kam jam tadi ke wika thong ka banga don jing temu